The Zoom TV 24. Patrick Maisha, munyamakuru wa Bingwa News, ukurikirana by'umwihariko intambara ibera muri Republika Demokarasi ya Kongo. Warayikurikiranye kuva yatangira kugeza M23 ifashe umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye ikomeje gufata. Ubu turi ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo, aho dutegereje ko ingabo za SADC zica kuri uyu mupaka zisubira mu bihugu byabo. Mu busesenguzi bwawe zisubiyeyo ku bushake cyangwa zisubiyeyo ku bw'igitutu? Ya ingabo za SADC zigizwe na Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania zaje zije ku Rwanda. Ntabwo zaje zije muri misiyo nk'iya ONU, misiyo yo kugarura amahoro ariko idafite itegeko ryo ku Rwanda. Ubu ngubu baje ku Rwanda. Mu gihe baje ku Rwanda rero batsinzwe urugamba. Mu gutsindwa urugamba bari mu bice byigaruriwe n'inyeshyamba. Abarwanyi bari 23 niho babazengurutse. Kugeza amagingo aya ngaya kuhaguma by'ubwabyo ntago byakunda bitewe n'iki, bitewe nuko bazengurutswe n'aba barwanyi. Uko mbibona rero ni kubw'igitutu. Ni igitutu kuko uvuze ngo ni ku neza, aho ngaho waba wibeshye cyane, kuko iyo biza kuba ku neza bakagombye kuba aribo bafite power, ariko mu gihe ababayoboye, ababagenga umunsi ku wundi, ababarinda bameze nk'imbohe kwa. Nuvuga ngo byanze bikunze ni ku gitutu, ntabwo ari ku neza yabo. Uravuga ko nta bundi buryo bari bafite bwo kuguma hara muri Kongo mu gihe ko bazengurutswe nayo mu 23? Kugera Bukavu ari ibirometero 200 birenga, ahantu u Rwanda. Kugera ku mupaka wa Uganda ari ibirometero hafi 100. Ahandi ni muri Kongo, nta bundi buryo bafite. Ntabwo twabonye imibare igaragaza ko Afrika y'Epfo cyangwa se ni SADC harimo ingabo nyinshi ziri muri Kongo zirenga mu bihumbi 3 gutyo. Abo tubonye bagenda ni bakeya ugereranyije n'abariyo. Byo nta mpungenge zihari z'uko abo bandi nabo bazagumaye, cyangwa se wenda twatekereza ko bagenda mu byiciro ukurikije n'igitutu yaba icy'amahanga ndetse n'icya M23 cyo kubwiriza ingabo ngo zisubire mu bihugu byabo ntacyo ziri gukora muri Kongo? Ziriya ngabo ni nyinshi kuba wenda hagiye kubanza abafite ibibazo byo byonyine, habanje imirambo yabaguye ku rugamba, agiye gukurikiraho inkomere, abatwite n'iki byose, abafite ibibazo. Icyo cyonyine ni ikigaragaza yuko harimo weakness yo gutsindwa. Bivuze ko na ziriya zindi nazo uko ibyiciro bizajya bigenda bigira gute bikurikirana nazo zizagenda. Kuba muri Goma, si ukuvuga ngo Afrika y'Epfo yagerageje uburyo yaza gucungura abari muri Goma, ireba ikora plan A yo kuba yakoresha ikibuga cya Kavumu, Bukavu, babafata bataragikoresha. M23 ifata umujyi wa Bukavu, ubu bari kuri plan B ya Bujumbura. Ariko plan B ya Bujumbura iragoye cyane mu kugora uburyo igoye. Kuvuga ngo urajya kurwana igoma n'uyu mutwe wa 23 twabonye ufite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru mu by'intambara. Ni umutwe umaze imyaka 3. Urumva imyaka 3 rero bafite experience ikomeye cyane. Ni n'abasirikari noneho bazi igice barwaniramo ni wabo. Urumva kuvuga ngo wava Bujumbura ujye kurasigoma biragoye cyane, kuko hagatarimo amazi ushobora gukoresha amato y'intambara, ariko ntago bigikunze. Iyo baza ko bagifite Bukavu byari kumvikana. Birasa nkaho kuyamanika kuri ba ahangaha namabura kindi bisa nkaho oya ntabwo bisa nko kuyamanika, ni ukuyamanika. Hanyuma ingabo za Afrika y'Epfo by'umwihariko zavuze ko na mbere byagoranye ko n'imirambo y'abasirikare babo bishwe baca hano ku butaka bw'u Rwanda bari babyanze no gukoresha inzira zo mu Rwanda n'ikibuga cy'indege. None n'ingabo zabo birangiye baciye hano hantu hahoze hanga guca. Byo mu bisobanura gute? Nta yandi mahitamo bafite, kuko ikibuga cy'indege cya Goma ntigikora. Amazi n'ubundi guca mu mazi ni ukugera i Bukavu, n'ubundi nawe ariye mu 23. Inzira bafite yonyine n'imwe ni igihugu cy'u Rwanda, nta handi hantu bafite ho kunyura. Ahandi bakanyuze ni ku mupaka wa Bunagana, wenda bagahinguka mu gihugu cya Uganda. Ariko nanone kuva Goma kugera ku mupaka wa Bunagana hafitwe
na M23 none bagombaga kunyura kandi bagomba barazengurutswe rero yego hanyuma Maisha wakurikiranye cyane imirwano ya M23 kugeza bafashe bya bice byose tumaze kuvuga bya kuva ku mujyi wa Goma Bukavu barahafite ndetse no mu ntumbero zabo niba bagikomeje umugambi koko barashaka kugera Kinshasa. M23 mu busesenguzi bwawe urabona kuri inshuro ishaka iki? Ndahera ku mvugo zabo batangiza urugamba bavugaga ko bakeneye ibiganiro. Inyeshyamba zikenera ibiganiro zo ubwazo zikisabira ibiganiro ntawe wapfa kuzibona ku isi, ariko Kinshasa nayo irababwira iti nta biganiro twagirana namwe. Wibuke ko Kinshasa yabise umutwe w'iki w'iterabwoba, ariko kugeza mu magingo aya ngaya oni ntirabita iki umutwe w'iterabwoba. Leta zunze ubumwe za Amerika bira bihugu bikomeye ntibirabita iki umutwe w'iterabwoba. Nuvuga ngo ibyo Kinshasa ivuga nta gaciro imiryango mpuzamahanga ibihereza. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi iyo turebye tubona yuko harimo n'abandi bari ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi batangiye kwiyunga kuki kuri M23 AFC. Nuvuga ngo byanze bikunze icyerekezo uko imirwano igenda ifata igihe ni kuri kugenda iki ihindura isura, ni kuri guhindura isura mu rwego rwa politiki, ni kuri guhindura isura mu rwego rwa diplomasi, ni na kuri guhindura isura mu rwego rwa gisirikare. So ni ukuvuga ngo byanze bikunze nkuko uyu muhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga ahora bivuga akavuga ati tuzayokuraho ubutegetsi bw'iki bwa Kinshasa, kandi na Kinshasa nayo yatangiye kubona yuko ibintu atari shyashya. Bora ku bwabo ntago bumvaga yuko Goma ishobora kwigarurirwa na M23. Ubu turi ku tariki 28 ukwezi kwararenze deja, tariki 24 ukwezi kwararenze M23 iri mu mujyi wa Goma. Mu gihe 2012 batigeze bamaramo n'icyumweru cyangwa bibiri. Bivuze ko uyu munsi amahanga aravuga, imiryango mpuzamahanga ikavuga, umuryango w'abibumbye ukavuga, ariko baravuga bikarangirira aho ngaho. Ibi ngibi rero ni ubukana bugaragaza ko isaha n'isaha ibi nabyo bishobora guhindura iki ubutegetsi bwa Kinshasa. Urabona M23 ifite gahunda yo kuri bice yafashe? Biragoye kuko hari intero bafite yo gukuraho ubuyobozi bubi. Noneho Kinshasa yagiye no gukora ikosa ahantu bari barasahura bakica bakagera bate. Ibyo nabyo bihereza M23 imbaraga zo kuba bagira gute zo kugaragaza impamvu barimo kurwanira. Muri Kinshasa iyiza kubaho karinda abaturage umutekano wabo ntibahungabane, ntabwo M23 impamvu yabo yagombaga kumvikana. Ariko uyu munsi amanga asa nkaho yacitsemo ibice bibiri. Urumva nuvuga ngo igice kimwe kiravuga ati aba bantu bafite ukuri, ikindi nacyo kikavuga kiti iyi ni guverinoma yatowe n'abaturage nkuko bivugwa. Urumva nubwo abakongomani benshi batabyemera. Nuvuga ngo rero izo mpaka gucikamo kabiri kw'imiryango mpuzamahanga aho niho bikigoreye iki niho bikigoreye ubutegetsi bwa Kinshasa bitewe n'iki n'igitutu. Yaba M23 barayibwira bati muve musubire inyuma, ariko nanone bakongeraho bati namwe ako kantu ni kabi cyane. Ingabo za SADC ziragiye, abacanshuro baragiye, ndetse bagenda rwose bamanitse amaboko n'abanacitse intege no mu maso batsinzwe mu 23 igarura ibice bitandukanye. Ariko amakuru ari hanze havuga ko Leta zunze ubumwe za Amerika ngo igihugu cya Kongo ngo gishobora kuziha ibirombe byinshi, ariko bakabafasha kurwanya umutwe wa M23. Ni intambara ishoboka? Ntabwo ari ubwa mbere wenda ibirombe bitangwa hirya no hino mu bihugu bikomakomeye. Byagiye bigaragara ko ibihugu bimwe na bimwe harimo Ubushinwa, harimo Uburusiya, yewe na Leta zunze ubumwe za Amerika zisanzwe zicukura ibirombe nkaho bitaza Bazwele, Southwell, yewe no muri Kivu y'Amajyepfo. Nuvuga ngo ntago ari ibintu bishya, ntabwo ari ibintu bishya. Nuvuga ngo iyi ntambara ntabwo kugeza amagingo yanga Leta zunze ubumwe za Amerika uretse kuvuga, ariko ntago yajya kwiyangasha kuza muri Afrika ngo ije kurwanya M23 imunda ku yindi. Iramusije ni intambara ntiyahindura isura. Oya, byanagorana kuko uyu munsi iyi si intambara yahagurutse Leta zunze ubumwe za Amerika, kuko hari izindi ntambara
ariko hari hajemo ikintu cy'inyungu cyane cyane ko n'ubundi abasesenguzi benshi bagaragaza ko ibibera muri Kongo bigendeye ku nyungu rusange z'ayo mabuye y'agaciro, inyungu z'abantu ku giti cyabo. Umva Amerika itaza kurwana muri Kongo? Buriya ibi bihugu bikomeye biba bifite ubwenge. Ntabwo Amerika y'ubwayo uretse n'inyungu gusa no kuza ngo baje kurwana n'umutwe wa M23 biragayitse nk'igihugu gikomeye ku isi, urumva cyagiye mu ntambara ziriya za Iraq, za Afghanistan. Ubundi ahanini Amerika usanga yishora mu ntambara z'Abarabu cyane. Izi ngizi ntago zigize gute ziyireba cyane, ishobora kuvuga igafata ibihano, ariko kuvuga ngo iraza kurwana. Kandi wibuke ko M23 nayo aho ishobora gufata nawe ashobora kuboneka za nyungu, urumva harimo bashobora kubalansinga. Ariko nanone hakazamo n'ikindi kibazo cyo kureba ese abantu bafite ukuri. Icyo ni icyambere. Ese Kinshasa yo hari ibyikemura bavuga? Aho ngaho haracyari urujijo. Nge simbona intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo wenda ishobora kuba mu buryo buri indirect, ariko ntabwo ari uburyo bweruye. Tujya tubona amafoto menshi na za video n'amakuru atandukanye akagaragaza abasirikari ba Kongo bamanitse amaboko bakishyikiriza umutwe wa M23 kandi ni benshi n'abapolisi, inzego z'umutekano muri rusange. Bivuze iki ku gisirikari cya Kongo cyangwa se bivuze iki ku mutwe wa M23? Nandi maboko ari kubona gutsindwa kwa Kongo. Muri Kongo wakora iki? Ahanganye mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, ni abantu basa nkaho batesetse cyangwa se bahangayitse kuva mu myaka ya kera, batafatwaga nk'abandi bakongomani. Ku bwa Zaire ntibafatwaga nk'abandi bazayirwa, ku bwa Kongo ntibafatwaga nk'abandi bakongomani. Nk'urugero urabona nk'ibiri kubera Kinshasa, umuntu uvuga Igiswahili ari kugenda mu muhanda bagahita bamutera amabuye agapfa. Urumva nta gihe na kimwe Kinshasa yigeze yemera abantu bavuka muri Est, yaba amoko yose, yaba Umuhutu, yaba Umututsi, yaba Umunandi, yaba Umuhunde, yaba Umutembo, yaba Umushi, yaba Umuhavu, ntago bajya babemera. Uretse kwa kundi kuvuga ngo nibaze bajyemo ariko nta power baba bafite, urumva. So no kuvuga ngo rero uyu munsi abari kurwana nabo ni ba bantu bakomoka hehe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So na benshi babiyungaho ntabwo ari bandi muri Matadi, ntabwo ari abo muri Katanga, ntabwo ari abo muri Bandundu, nabahehe nabo muri aka gace. Urumva abo muri aka gace nabo nta mahirwe bafite yo kujya hirya iriya bahunga ngo bajye kuba y'abasirikari, kuko nabo barabica. Ahubwo nabo urebye ni nkaho ari amabura kindi yo kuvuga bati reka tujye gufatanya na bene wacu aho kugira ngo tujye kugwa hehe, tujye kugwa hirya. Amaherezo y'intambara ubona ari ayahe Maisha? Kugeza amagingo aya ngaya yaba Perezida Tshisekedi yaba M23 bamwe baravuga bati dukeneye ibiganiro. Perezida Tshisekedi yaba ari kumwe n'iriya miryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye akavuga ati ibiganiro ndabyemera, ariko akagira indimi ebyiri, akazamo urundi rurimo rwo kuvuga yagera ku ruhande ati sinzigera ngirana nabo iki ibiganiro. So nge icyo mbona yuko mu gihe gitoya kiri imbere ibiganiro byo birashoboka cyane. Hasigaye yo igitutu cy'amahanga, hasigaye ingabo z'u Burundi ara muri Kongo ziyemeje gukomeza gufasha kiriya gihugu. Urabona aricyo zizakora? Ntacyo mbona. Kubera iki? Kuko urebye ibirometero birenga 300 umuntu akwirukankana akakugeza no ku mupaka wawe waraje gufasha igihugu, biragoye. Ingabo z'u Burundi zagaragaye gutsindwa cyane. Uyu munsi rero sinibaza yuko zigishoboye umutwe wa M23 uko byagaragaye ko ubarusha imbaraga. Urabona leta ibiduce M23 yafashe izatugumana ku buryo hari n'abavuga ko ngo bishobora kuba ikindi gihugu. Nawe niko bibona? Aracyari kare. Patrick Maisha, reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Ni Patrick Maisha, umunyamakuru uzobereye cyane iby'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wadusesenguriraga ku biri kuba muri iki gihugu no kuba ingabo za SADC zari zimaze igihe mu butumwa butavugwagaho rumwe, zirashize ziratashye, ariko yanadusesenguriye ku bigendanye n'ahazaza aha uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe igihugu cya Kongo cyakomeza kwanga ibiganiro n'umutwe wa M23.
umutwe w'abakongomani baharanira uburenganzira bwabo, ariko cyane cyane uburenganzira bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda bahohoterwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Nuko rero bimeze, uturakanda subscribe na kukamenyesha kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga hano, n'andi makuru nk'aya afite ubusesenguzi utasanga hano. Iyi ni The Zoom TV 24. Bye. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.